SIM card dalam you punya handphone. Oh, okay. Handphone you boleh support SIM card. So dia akan jadi phone, dia ada cellular line, dia ada itu network coverage. Betul? Pun boleh. Ataupun you pakai wifi connect kepada handphone you. Tapi biasanya ini paling saya tak galakkan. Mengapa? Sebab you buat kerja, saya takut you punya handphone tu akan block terus. Dia kan auto sleep, auto cut power, auto disconnect kan. Maknanya better dalam rover tu kita letak SIM card lah yang ada data lah. Letak dalam you punya controller. Controller. Ya, controller. Window you dalam tu ada satu slot untuk SIM card. Letak dalam controller. Betul. Lepas tu you buat macam biasa, macam you punya connect ke RTK-net, betul tak? Bahagian rover tu macam RTK-net je. Cumanya dia macam RTK-net. Cumanya you masukkan server saya, bukan server RTK-net. Mana server tu Marcus akan bagilah. Ya. Actually RTK-net dengan konsep ABC adalah sama. Apa maksud dia? You Jupam ada banyak base station. Ya. Base station tu akan menghantar data pembetulan ke dalam server dia. Betul? That's why you ada rover. Rover akan ada RTK-net connect ke server untuk ambil data. Betul tak? Betul. Sama dengan kita. Cumanya kita bukan pakai reference station Jupam. Kita ada kita punya rover sendiri. Betul? Rover ni akan menghantar ke dalam sini. Betul, server saya. Then you ambil daripada server saya. Itu je. Setting pun tak payah sangat lah dalam tak rumit sangat lah dalam controller pun. Ya, tak rumit sangat. Sama dengan RTK-net. Ya. Cumanya you kena tambah IP sahaja. IP. Sebab tu nampak dalam WhatsApp tu banyak minta IP. Dia selalu berubah ke IP je. Sebab IP tu sekarang kita hari ni dia orang ada buat beberapa. Satu di China, satu di Indon, satu di... Dulu I buat di Malaysia. Okey, sebab ada apa-apa berlaku, betul tak? I terus restart I punya server, bagi IP baru je. Satu, sebab itu percuma. Kalau I banyak user sekarang, betul tak? I kena ambil satu fix IP. Itu tiap-tiap bulan kena bayar 300 Tapi klien saya tak charge. Okay. Kan lepas tu kita kan kita sekarang suruh pindah ke ni di Batu Cave, kita punya new office, betul tak? Then should be okay lah. Ya, okay. Dia sepatutnya batu sempadan bukan setiap 1 kilo ada 1 atau 2 kilo ada takkan tepi. Jalan ni jalan construction baru. Semua BI itu hilang habis. Yang tinggal yang ni lah, yang kiri kanan, yang sini. Sebab dulu jalan ni bukan dua macam ni jalan dulu.